Sallallahu alaihi wasallam. رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد يا رب يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل عليه وسلم يا معالي جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله عبده والنبي في ذكري علم به وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتصبحون عوانا يمر نور طه واليهود إلى الابن المفتون عيانا صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا الله يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك المرفع فملا نور النوائي يا رسول الله سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات يا رسول السلام عليك ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تعيد Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita sampaikan kepada Yasin dan Tahlil serta sejarah hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita baca tadi akan membuat segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di malam yang penuh berkah, di malam yang penuh rahmat, alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama, duduk bersama-sama dalam rangka memperingati hari besar milad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ikut serta bergabung dengan majelis Maulid Asyurah yang didirikan oleh para alumnus santri Al-Qaidah. Dan semoga dengan kita bergabung dan juga alhamdulillah di malam hari ini kita kedatangan para habaib, para asatidzah. Dulu ada satu ulama besar, ulama Mesir kalau nggak salah. Beliau ini mimpi ketemu Nabi Muhammad. Beliau mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mengadakan maulid atau membaca maulid untuk dihadiahkan kepada engkau ya Rasulullah? Apa hukumnya? Orang ini bertanya kepada Nabi, bertanya apa hukum maulid ya. Akhirnya dijawab oleh Nabi. Nabi mengatakan apa? Man farihu bina, man fariha bina farihna bihi. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang senang dengan kami, maka kami pun akan senang dengan mereka. Jadi alhamdulillah kita berkumpul tempat ini senang dengan kelahiran Nabi. Ketika kita senang, maka Nabi pun akan senang kepada kita. Dan itu yang kita harapkan kan? Di akhirat nanti Nabi senang dengan kita.